burya ngo bahoze ari inshuti kuva kera hose ahagana mu mwaka wa 2024 kuko bose nabakire kandi n'abashoramari. Igihe amatora y'umukuru w'igihugu yabaga muri Amerika, Elon Musk yafashije Perezida Donald Trump gutsinda ayo matora yo kuyobora Amerika, maze Donald Trump amaze kuba perezida azana Elon Musk gukora muri guverinoma ye, amugira umwe mu bakozi bakomeye bakora muri guverinoma ya Amerika. Abantu benshi birabatungura cyane nko kuba umukire wa mbere ku isi abaye umwe mu bakozi b'igihugu. Gusa byari agakino ka politiki nkuko bamwe mu basesenguzi babitangazaga, none koko niko bitangiye kugenda. Kugeza ubu Elon Musk yahagaritse imirimo ye yo gukora muri guverinoma, ntabwo akiri umukozi wa Amerika nkuko yari yarahawe izi nshingano. Kandi anakomeza avuga ko Trump ari kuzana amategeko akanganye kandi mabi azagira n'ingaruka ku gihugu. Ese kuba uyu muherwe wa mbere ku isi ashobora kurega perezida wa mbere ku isi ni ikihe kibazo gishobora kuvuka? Ese kuba bandagazanya kuri social media cyane ku rukuta rwa X yahoze ifite izina nka Twitter baterana amagambo byo bimaze iki? Kuba Elon Musk atangiye gushinja Perezida Donald Trump ubusambanyi no gufata ku ngufu, ibi byo twabyita iki? Ibi byose reka tubitega amatwi hano kuri Rwanda Event TV. Wowe do subscribe ubundi tuguhe inkuru itari ivumbi. Ubundi reka mbanza nkubwire ibyo buri muntu agenda atangaza ku mbuga nkoranyambaga, ubundi twinjire mu kiganiro twamaze gusobanukirwa neza. Ubundi ni ikibapfa bishobora no guteza intambara y'isi yose muri rusange. Kubera iki Elon Musk yarakaye? Elon Musk yababajwe nuko itegeko rizasohoka rizaba rihagarika gutanga amafaranga yo gufasha abantu bagura imodoka zikoresha amashanyarazi nka Tesla. Kandi Elon Musk akaba afite uruganda rukomeye ku isi hose rukora izo modoka z'amashanyarazi ndetse rumwinjiriza menshi. Trump nawe yarakaye cyane. Kubera iki? Trump yarakaye cyane avuga ko yatengushwe cyane na Elon Musk. Mu magambo yati, nahaye ubufasha bwanjye bwose Elon Musk, ariko ubu Elon Musk ntabwo akiri umwizerwa. Buri umwe ari gutangaza ibintu bibiri bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Elon Musk yavuze ko Perezida Donald Trump yari kuba yaratsinzwe amatora iyo atagira ubufasha bwe, maze Trump nawe agatangaza ko Elon Musk afite Trump derangement syndrome, bisobanuye ko Elon Musk adwaye kwanga Trump muri iki gihe cyangwa se ubu ngubu. Elon Musk kandi yongeye kuvuga ko Trump afite document zose zibanga zifite aho zihuriye n'ibyaha bye. Elon Musk akomeza avuga ko Trump agomba kuva ku mwanya we wa perezida. Ese ibi ni iki bisobanuye? Elon Musk yatangiye kuvuga ko abona Trump akwiye kuva ku mwanya wa perezida ubundi agasimburwa na vice president. Iyi akaba ari intambwe ikomeye muri iyi fight yabo. Elon Musk kandi yavuze ko company ye ya SpaceX ishobora guhagarika kohereza robot mu isanzure kuri NASA. Ibi bikaba byababaza ndetse bikanabangamira porogaramu ya Amerika. Ibi biri guhombya cyane business. Nyuma y'aho iyo mirwano yatangiriye, Tesla stock company ya Elon Musk imigabane yayo yagiye hasi cyane. Trump Media Company nayo iri guhomba amafaranga menshi cyane. Kubera ikibi byose bifite agaciro. Iyi ntambara iri hagati ya Elon Musk w'umukire wa mbere ku isi n'umuperezida wa mbere ukomeye ku isi, ni intambara ikomeye cyane kubera ko bose ni abanyembaraga kandi ni n'abakire. Iyi mirwano yabo irateza ingaruka muri politiki, muri business ndetse no mu matora azakurikira. Elon Musk yahise atangira gutekereza gushinga ishyaka rye rigomba kuzajya rihangana n'irya Donald Trump. Nubwo bari kwandagazanya kuri social media, abantu benshi bari gutekereza ko bishobora guteza intambara muri Amerika bitewe n'aba baherwe babiri bahanganye. Ese wowe urabyumva ute? Urabibona ute? Ndagushimiye wowe wemeye kudukurikira. Ugira amahoro n'amafaranga.